Dobroveče svima, još jednom. Ja sam Milan Jovanović, urednik u izdavačkoj kući Darkwood. Najprej bih se zahvalio domaćinima koji iz godine u godinu gaje još jedan predivni koji gaje još jedan predivan festival koji imamo sad već u jednom relativno zavidnom broju u našoj zemlji. Izdavačka kuća Darkwood je izdavačka kuća koja je proizišla iz striparnice, tako da u odnosu na neke druge izdavačke kuće ima jednu malo drugačiji razvojni put. Mi smo, pre nego što smo ušli u celu priču s izdavaštvom, nekih 10 godina bavili se prodajom stripova, tako da smo bili dosta usmereni na komunikaciju sa čitalačkom publikom i na to da možemo da osetimo trendove u tome kako se menja strip čitalaštvo kod nas. Pa smo tako već na tom startu 2001. kada je knjižara otvorena, bili suočeni sa onom pričom iz 90-ih da gotovo nikakve produkcije nije bilo i da je ono što se tražilo u to vreme bio kolekcionarski strip, zapravo ono sve što je izlazilo do 90-ih, i nešto malo onoga što je stizalo sa hrvatskog tržišta, a što se prelivalo u raznim kanalima i preko TV striparnice u Beogradu, u Srbiju, ali u daleko manjim tiražima, jer bilo je nekako uvek rezervisano za tu neku kolekcionarsku publiku. Znači, izgubila se ta neka redovna publika uobičajena koja nema odnos prema stripu kao prema predmetu obožavanja, već ga tretira isključivo kao štivo, nekad kao štivo za zabavu, u zavisnosti od toga šta se čita, do toga da smo u našoj bogatoj tradiciji izdavaštva imali maltene do negde sredine 80-ih smo imali gotovo sve što je u svetu relevantno objavljeno u magazinima poput Stripoteke, Denisa, Exa, Supera, Bisera i Strip Arta i Giganta i šta ja znam, gomile drugih magazina. Ono što je, ja ću ovde usput puštati neke naslovne strane iz naše produkcije, ovako koje su najreprezentativnije, pa uz njih ću možda ponešto i reći o bibliotekama koje oni pripadaju. Malo pe sam pominjao Joana Sfara, autora Rabinovog mačka, koji uskoro treba da izađe u izdanju Darkwooda. On je jedan od predstavnika takozvane nove škole francuskog stripa. To je ono što mi kanališemo i objavljujemo u svojim edicijama Perle i Karusel i Perle Integrale. To je jedna škola koja je recimo zadnjih 10 godina iznedrila 3, 4, 5 autora koji su već po svojoj popularnosti nadišli neke lokalne okvire Francuske, pa čak i Evrope. Mani Larsenet, Christophe Blaine, Joan Sfar, Louis Trondheim, ljudi koji najčešće prave humoristične stripove, ali takođe imaju izlete i u neki dramski strip, pa recimo Larsenet je radio i uz Povratak zemlji i Svagdanju borbu i Blast i tako neke vrlo teške tematske stripove. Ono što karakteriše ovu grupu ljudi je da imaju jedan brz crtež koji deluje pomalo nervozno, vidi se, nema onog detaljnog grafizma na koji su navikli ljubitelji stare, recimo, američke škole stripa, ljubitelji Harolda Fostera ili Alexa Raymonda. Oni se u tom smislu grafičkom ne mogu porediti s njima, ali zapravo jako su dobri sa strane predstavljanja priče kroz medij stripa. Dinamika njihovog crteža je veoma prilagođena onome što oni pripovedaju. Čak se oni ni ne busaju u grudi kako su neki veliki crtači, iako bi ja za neke od njih rekao da jesu, konkretno za pomenutog Larseneta koji se dokazao u više nekih različitih stilova. Pa je tako, recimo, Joan Sfar, kog sam pomenuo kao autora Rabinovog mačka, rekao, on je do sada uradio preko 100 stripova, najrazličitijih žanrova, najčešće je to neki komični strip koji negde pomalo podsjeća i na onaj stari BD komični strip, ali istovremeno ima i taj neki duh novog vremena.
On je sam rekao da on vrlo brzo crta jedan album, da njemu treba, da on dok je na putovanjima, dok je na konvencijama, on crta stripove, drugi ljudi to kolorišu i onda je vrlo lako raditi tako veliki broj stripova. Naravno, tu je u ediciji Perle Integrali i Perle, pored ovih nekih savremenih francuskih autora, znači koji su umeđu vremenu stasali dok nismo imali tu priliku da ih pratimo. Kada pričamo o francuskoj školi, svakako je važno reći da u nekim našim edicijama objavljujemo dela nekih francuskih klasika, pa smo tako u saradnji s Čarobnom knjigom objavili Poslednji Inkala. Tu nije reč o novom stripu, o starom stripu, ali je reč o starom i svima znanom autoru, Alejandru Žodorovskom, koji je sa crtačem Ladronom napravio za sada Poslednjeg Inkala, on se tako i zove, Poslednji Inkal u 3 nastavka, završni Inkal, ali da li je to zaista poslednji deo priče, to je na Žodorovskom, vidjet ćemo, on je dosta puta do sad pričao kako se više neće baviti svojim žodoverzumom, ali uvek nastavlja u tom. U saradnji sa Čarobnom knjigom objavili smo za sada 2 albuma, verovatno jednog od, ne verovatno, nego sigurno jednog od najznačajnijih, a možda i najznačajnijeg autora druge polovine 20. veka, kada govorimo o stripu u celom svetu, to je Mebius. Izdali smo za sada 2 albuma koje on hronološki prve objavio pod svojim pseudonimom Mebius, to su Kita Mahnita i Arzak. Ove godine su nam u planu još 2 albuma, tu bi trebalo da bude i Kultna hermetička garaža. To je na ovim prostorima tu i tamo bilo objavljivano u nekom manjem obimu, ponegde neka priča. Hermetička garaža je bila, ako se ne varam, u Tronu. Crno-bela u Tronu, jeste. Kako da ne, to je pokrivalo taj period 90-ih, kako se ne varam, dok ništa drugo nije izlazilo i dok je sve to izlazilo u nekim skromnijim opremama. Bilo je tu i nekih onih piratskih izdanja, Mebius, Reintegracija, Dezintegracije, Svete Dene je išao isto, ali nismo imali Mebiusa u tom albumskom izdanju na velikim formatima, u koloru. Negde je kolor kod Mebiusa veoma bitan, negde manje, negde više, naravno, zavisi od stripa koji je crtao. Ova serija albuma koje smo mi otkupili prava od Humanoida je u koloru. Pošto često ima tih pitanja da li bi garaža trebalo da ide crno-bela, ali ići će... Ovo je potpuno druga priča, nema veze sa garažom. Postoje tačno određeni paneli, table koji, kako se zove, prizor paneli, koji, kako se zove, svakako izgledaju bolje u crno-belom, ali jednostavno paket je bio takav da je moralo sve da se uzme u koloru i onda jednostavno je bilo glupo ne uzeti i garažu uz celu priču. Naravno, kada je reč o Mebiusu, Humanoidi ne drže prava za sve njegove albume. Naša ambicija je da objavimo sve što je on pod tim pseudonimom uradio u neko dogledno vreme, pa da nakon što završimo ono što je radio pod, kako se zove, izdavačkim patronatom Humanoida, da kasnije eventualno krenemo i na neke druge albume i na te serijale koje je radio sa Žodorovskim, kao što je Inkal i kao što je Svete Dene, kao što je Presveto srce i slično. Ovde vidite još neke naslovnice iz edicija Perle i Karusel. Zašto sam počeo sa njima? Počeo sam s njima zato što nakon raspada izdavaštva u bivšoj Jugoslaviji, jedino što je preživelo 90. je stripoteka. A čak i stripoteka je imala onu kliničku smrt na 936. 7. broju, kako veše, pa je posle nekoliko godina, hvala Bogu, sve sa njom nastavljeno. Ako se sećate, u publici vidim su ljudi koji bi trebalo uglavnom da se sećaju, do 90. mi smo imali od 45. do 90. negde oko 35-40 hiljada različitih izdanja i kažem, tu je maltene sve relevantno što je do 80-ih i
početka 90-ih u stripu evropskom i američkom. Japanski je neka druga priča, njemu ćemo se posebno posvetiti na sutrašnjoj tribini. Maltene sve, kažem, relevantno je objavljeno, naravno u onom obliku koji je za ono vreme bio više nego zadovoljavajući i koji je dozvoljavao ogromne tiraže. Mi smo negde žalili za time što ne postoje više edicije kao što su Gigant, Biser, Super i slične, i negde nam je Biser strip upravo i bio neki uzor u tome kako bismo voleli da izgledaju karuseli, odnosno edicija Karusel, edicija koja predstavlja savremeni francuski komični strip, a takođe je prošpartana i sa nekim klasicima, pa tako smo do sada objavili neke epizode Spiro i Fantazija, neke kasnije epizode, ne one koje je Franklin radio, bar ne za sada. Takođe smo krenuli u saradnji s Čarobnom knjigom sa Izlogudom i sa Marsupilamijem i time zapravo pre nekoliko godina, kada je izašao prvi broj Perli Karusela, dobili smo posle gotovo četvrt veka, znači, jednu ediciju, jer Perli i Karuseli, jako su dve zasebne edicije, one čine jednu celinu specifičnu. To su magazinska izdanja koja su uvek opremljena nekim dodatnim tekstovima, koje čitaoce pobliže upoznaju sa tematikom i ličnostima i delima autora koji su predstavljeni u tim stripovima. I to je nešto na što smo vrlo ponosni. Do sada je izašlo 17-18 brojeva i Perli i Karusela, plus ta edicija Perli Integrali koja za sada ima 4 integrala od blizu 20 albuma, znači 50 francuskih, u stvari više od 50 francuskih stripova je u zadnjih nekoliko godina u edicijama Perle i Karusel objavljeno. Tako da, to je nešto što smo želeli da ponovo zaživi u srpskom izdavaštvu i eto, za sada to ide jako dobro, u smislu da smo stigli već do zavidnog broja izdanja, jer čak i kad se uzme to zlatno doba izdavaštva u obzir, retke su edicije koje su pregazile 50 brojeva. To su samo, ne znam, Gigant, Stripoteka i te neke 5, 6, 7 najnekih reprezentativnijih edicija. Da se nadovežem na ovu priču od malo pre koju nam je Pavle prezentovao u Perle integralima, među tim klasicima kojima povremeno osvežimo, iako je to možda paradoksalno reći, taj trend objavljivanja novih francuskih stripova, nalazi se i Valerijan. Izašao je prvi tom Valerijana sa prvih 5 albuma, zapravo album je od 0. do 4. I Valerijan će u nastavcima biti u kompletu objavljen u Perle integralima i nadamo se da će i ta strip adaptacija koja je najavljena za, čini mi se, 2017. U režiji Luca Bessona, koji je kupio pravo za adaptaciju ovog francuskog klasika, a koji je inače kroz karijeru sarađivao sa Christianom Mézierom, recimo na Petom elementu i još nekim filmovima, a takođe eto na Petom elementu i sa pomenutim Mebiusom, da će sve to doprineti da se Valerijan ponovo aktualizuje. Još jedna biblioteka u kojoj objavljujemo jedne stripove na specifičan način, sa određenim posebnim tretmanom, je biblioteka Trak. U njoj smo, kako ime kaže, pokušavamo da napravimo jedan niz stripova koji se bave pojavama, zatim ličnostima, ali ne samo pojavama i ličnostima koji su tretirani u stripovima, već i samim autorima, pa je tako u toj ediciji objavljen Tardijev Prokleti rat, koji je za naše izdanje posebno obogaćen sa predgovorom profesora istorije sa Filozofskog fakulteta u Beogradu Miloša Kovića, od nekih 20-ak i kusur strana. I sad zanimljivo je kada pričamo o tom procesu izdavanja, mi svaki tekst, a trudimo se da svako naše izdanje imate neke dodatne tekstove koji će obogatiti, koji će približiti, u ovom slučaju reći o Prvom svetskom ratu iz vizure dva Francuza, Vernea i Tardija, koji govore zapravo o Francuskoj u Prvom svetskom ratu.
Mi smo hteli da pokažemo koliko je bila značajna uloga Srbije u Prvom svetskom ratu, zapravo da iskoristimo strip kao medij i da ljudi da budu čitali o Francuskoj u Prvom svetskom ratu, se upoznaju i sa onim što je predstavljala Srbija u Prvom svetskom ratu, koja je bila svakako jedan od najznačajnijih činilaca na geopolitičkoj mapi sveta u tom trenutku. Ono što je nama posebno drago je da svaki put kada pripremimo te dodatne materijale, mi smo u obavezi ugovornoj da ih prevedemo na jezik izdavačke kuće koja nam je prodala licencu, da bismo dobili odobrenje. I naravno to se uvek šalje autorima. Tardi i Vernet su u roku 24 sata pročitali taj tekst i odmah objavili. Neki drugi izdavači, pogotovo oni iz Amerike, su vrlo osetljivi kada su bilo koje teme koje imaju veze sa politikom ili istorijom i tu nas strašno traže da budemo politički korektni i da se držimo nekih opštih mesta, čiste faktografije, kada pričamo o serijalu, o autorima, da ne iznosimo neke svoje sudove i stavove i recimo, gotovo sam siguran da jedan predgovor kakav je izašao u Tardijevom Prokletom ratu nikada ne bi prošao u nekoj DC-evom ili Marvelovom izdanju. Torgal je još jedan francuski klasik koji radimo u saradnji sa Čarobnom šumom, Čarobnom knjigom. Čarobna šuma je biblioteka koju smo otvorili zajedničkim snagama i koja će se, nažalost, uskoro zatvoriti, to je jedna ružna vest. Western, Mahame i Rosinskog, znači još i dalje smo kod Francuza i kod Perla Integrala. Sada nešto malo o američkom stripu i o grafičkim romanima i nečemu što je blisko ovoj temi koju smo malo preslušali, a to je ono što je u zadnjih 20-30 godina negde najbolje u američkom stripu, što je objavljivano u tim gigantima kao što su DC, Marvel i Dark Horse, ali i ono što je izlazilo u nekim manje poznatim kućama koji su umeđu vremenu stekle status, pa čak i preuzele možda primat u nekim žanrovima kao što je recimo Image Comics. Grad greha i još neke naslove poput Sandmana ili Propovednika u neku ruku nasledili smo od Belog puta. Oni su stigli sa svim tim serijalima do određenih trejdova. U trenutku kada ta prava više nisu bila zauzeta, zapravo Beli put je izgubio interesovanje i mogućnost da se bavi nastavkom tih serijala. Mi smo smatrali da je negde od ključnog značaja da za uopšte srpsko izdavaštvo, strip izdavaštvo i generalno da su to neke stvari koje treba da se nađu na srpskom jeziku i u bibliotekama širom Srbije. Mi smo se odlučili da neke od tih serijala nastavimo i dovršimo. Grad greha je u tom smislu vrlo interesantan jer je on imao i tu drugu ulogu popularizacije stripa, jer filmovi koji su išli uz Grad greha, pogotovo taj prvi deo, su bili vrlo jak zamajac samim stripovima i nekako se to prelilo, ta popularnost nazad sa filma na stripove. Ista stvar se desila i sa Kirkmanovim serijalom Walking Dead, odnosno Okružen mrtvima, gde smo mi imali jedan strip koji je izlazio godinama pre nego što je prepoznat od strane televizijskih producenata u Americi, a onda i gotovo niko nije znao za njega ni u Americi, a ni širom sveta. Kod nas je recimo Lavirint krenuo, to je bilo jedno od prvih stranih izdanja, Dekar je to počeo da objavljuje možda godinu dana nakon što je u Americi krenuo da se objavljuje i to je negde ostalo zatvoreno u nekom krugu fanova, među 100-200 ljubitelja stripa. Negde poetska pravda se desila kasnije kada je strip doživeo veliku popularnost, nakon što je serija doživela veliku popularnost. Ta Lavirintova izdanja su bila pravi hit, recimo na eBayu, i neki ljudi su svoje kolekcije Okružen mrtvima prodavali u rasponu od 500 do $1000. To su bili stripovi koji su bili izuzetno interesantni skupljačima širom sveta. Jedan od ključnih razloga je bio i taj logotip Okružen mrtvima koji je u tom trenutku bio jedini koji je bio zapravo preveden na jezik zemlje u kojoj izlazi. Još jedan u nizu tih američkih stripova,
a ovde je reč o jednom savremenijem, to je Lock and Key, serijal Joea Hilla i Gabriela Rodrigueza, izuzetno zanimljiv horror strip u 6 nastavaka, do sada smo izdali 3 broja, bit će gotovo ove godine, očekuje se negde da za sajam bude 4 i 5 sigurno gotove, a 6 do kraja godine. Inače, Joe Hill je zanimljiv i po tome što je reč o čoveku koji je sin Stephena Kinga i koji je izabrao da ne nosi to prezime kada se predstavlja kao autor, verovatno da bi izbegao da bude negde markiran slavu svog oca, a pokazalo se i kroz njegovih nekoliko romana, a možda čak i više kroz ovaj strip serijal, da je reč o vrlo talentovnom mladom piscu. Takođe, u nizu tih grafičnih romana je i... Nije bolji prevod umesto lokot i ključ, da je bilo gravar i ključ. Gravar i ključ bi bio... Znam na šta aludiraš, ali ovde je igra reč je o naslovu u Americi, Lock and Key je isto veoma značajan, radi se i o porodici Lock, pa smo onda tu mogli da napravimo da se porodica preziva Lockwood, negde je bilo i po zvučnosti dosta slično originalu. A i ovaj logotip koji je uradio Ivica Stefanović, pa ću reći da se idealno uklopio u ceo grafizam serijala. Takođe nastavili smo od Vertigovih serija i Propovednika. Ove godine bi trebalo da izađe 5. knjiga, sledeće godine ćemo ubrzati Propovednika koji je pomalo nepravedno u našoj produkciji zapostavljen, ali samo, kao i generalno cijela ta DC produkcija, prošle godine smo imali dosta problema u komunikaciji sa DC-em, ne u smislu njihove dostupnosti, već i dostupnosti materijala za pripremu stripova, jer oni su se, možda neki od vas znaju, preselili sa istočne obale iz Njujorka skroz na zapadnu obalu, negde blizu Los Angelesa, i kompletne arhive su selili, praktično gomila tih materijala je bila prilično nedostupna. Naravno, tu je kultni serijal Neila Gaimana Sandman, o čijoj ekranizaciji se takođe konstantno nešto šuška. Ja iskreno nisam siguran da bih voleo da vidim Sandmana na velikom platnu, mislim da je to jedan od onih stripova gde bi se moralo dosta odstupiti od samog predloška da bi film ili serija ispali dobri. Naravno, već je to prisutno kod nas od kraja 60-ih pa do današnjih dana i kod starih kolekcionara omiljena Bonelli produkcija. Međutim, ovi stripovi, ne Julija, već Gea i Lilith Luke Enoha, na ovo ćemo se kasnije vratiti, su takođe jedan pokazatelj jednog novog trenda u italijanskom komercijalnom i pulp stripu. Znači, nekada smo imali serijale, pa čak i Julija koju mi izdajemo kao jedan izvanredan krimić, koji potpisuje Giancarlo Berardi kao scenarista, inače scenarista Kena Parkera, koji je nedavno završen posle više od 20 godina pauze. Ono što se desilo u Bonelliju je da izumrli su ti beskrajni dugovečni serijali. Zapravo ostali su da žive samo Zagor, Tex Willer, Dylan Dog, Marty Misterija, možda još nekog sam preskočio. Čak recimo, eto, Mr. Noe, koji je bio ljubimac Serđa Bonellija, je umeđu vremenu ugašen, jer su ti serijali vremenom toliko ispucali ideje, vrtali se u krug do beskraja, da mislim da čak i ovi, osim Texa koji je italijansko nacionalno blago poput Fijata i sličnih stvari, koji se prenosi ljubav prema Texu sa kolena na koleno, i kad god zaškripi prodaja Texa, Bonelli angažuje neke vrhunske svetske crtače, pa je tako bilo i sa onom serijom Giganata, gde su bili angažovani i Alfonso Font, Ivo Milazzo, Goran Parlov, gomila nekih autora koje nismo navikli da vidimo u Bonelli produkciji. Savremeni Bonelli serijali su negde ograničeni na neku formu do 18 broja. Takođe, prošle godine smo započeli serijal Siročad, koji je u Italiji zamišljen tako da izađe u 12 broja.
Znači, taj broj tolerancija publike se očigledno smanjuje i negde se pokazuje da koliko god je nešto dobro, da čak kvalitet ne igra tu veliku ulogu u toj hiperprodukciji, a Bonelli je uvijek bio poznat po tome, ono što je ljudima interesantno uvek su prvi brojevi. I sada recimo imali smo jednu jako interesantnu stvar sa upravo Siročari, odnosno Orfanima, koji su najavljeni bili kao serijal od 12 epizoda, pa je onda prošle godine u Nišu, kada je bio gost Roberto Ricchioni, inače danas i glavni urednik u stafu Dilana Doga, rekao da ukoliko serijal bude popularan, ukoliko bude dobro prodavan, on će doživjeti drugu sezonu. Znači, pristupilo se jednom odnosu prema stripu kakav je sličan televizijskim serijama. I sad šta se desilo s jedna jako zanimljiva stvar, a to je da je kako su odmicali brojevi Siročari, tako je u Italiji malo po malo opadala prodaja. I kada su stigli negde do 11. 12. broja, znači 12. je bio završni za taj prvi ran, ciklus, kada se uporedi prodaja prvog i 12. broja, tu je postojala osjetna razlika. Međutim, kada je krenula druga sezona, prvi broj je imao drastično veću prodaju nego 12. broj prve sezone. Znači, neka široka publika voli te nove početke, resetovanja, nove serijale i mislim da je Bonelli ušao u jednu fazu u kojoj ćemo sve više viđati. Nedavno sam čuo da je najavljeno 7 mini serijala od 3 do 6 albuma, a sve češće su i one zaokružene priče koje takođe, poput Dragonera, koji je izdao Veseli četvrtak i slično, koje su jednostavno neki pokušaj Bonellija da pravi nešto što u Americi predstavljaju grafički romani, odnosno priče koje su zaokružene između dve korice. Jedna od meni omiljenih edicija je edicija Jezovnik, u kojoj objavljujemo stripove Strave i užasa. Do sada smo objavili 5 knjiga. Prva je bila posvećena Berniju Wrightsonu, jednom od legendarnih crtača američkog stripa, koji ovde nije bio gotovo uopšte objavljivan, mislim možda čak i uopšte. Kako se zove, potom Richard Corben i zatim i Jose Ortiz. Ono na što smo takođe veoma ponosni je što uprkos tiražima koji su se vremenom povećavaju i koji nisu, tendencija kod nas nije bila znači da se radi sa tim malim tiražima od 500 primjeraka, nego da se proba bar sa 1000, kod nekih stvari sa nešto većim tiražima, kod mangi u kojima ćemo sutra više pričati i sa 5000 primjeraka. Uspeli smo da održimo jedan vrlo visok nivo opreme stripova i da za razliku od nekih drugih zemalja gde se stripom bave ljudi kojima je to jednostavno posao 9 do 5, u našoj zemlji se stripom, nažalost iz razloga što to nije profitabilna delatnost, bave isključivo ljudi koji to vole i onda kao rezultat dobijemo neke kompilacije i neke izabrane priče koje ne postoje nigde u svetu. Pa tako kad smo u ediciji Jezovnik izdali izdanje Jose Ortiza, sa naše Facebook strane je bilo jedno 5-6 šerova na španske i američke fanpage strane gde su čitaoci, ljubitelji stripova Jose Ortiza kukali zašto mi pobogu nemamo ovakvo izdanje Jose Ortiza. Isto je bilo sa našim izdanjem Conana Divlje Max Cimerije, Kosto ja ne prekidam dok neko ne sedne ovde. Evo da izvrtim samo još malo slika, naravno tu je pomenuta edicija Riznica gde objavljujemo Conana, Srebrnog letača, Hulka, Tarzana, znači te neke klasike najčešće američkog stripa u nekim velikim formatima i vrlo luksuznoj opremi. Ove godine smo krenuli i sa legendarnim serijalom Valentina Gvida Krepaksa, koji do sad nije kod nas uopšte objavljivan, osim čini mi se jedna priča, tu će me Bojan i Vlada ispraviti ako grešim, čini mi se RS magazina da je bila jedna priča Krepaksova Valentine, jel' tako? Da, i ništa drugo sem toga, eto, to je to. Eto,